ene day mi du kokopie ewo India empotamo baby Gamodi village ewo Kota district Bahandu Rishin Rapat ebusia for ene day ye papa owura wedi infishia eduosia 60 years watu nananom ewo ensiedo a day after say okoko war COVID-19 vaccine no ebie na ebusia for ensemble ama edi esuopa na ato eyedodo na eso odo se enye Ghana hanomo de na so Ghana for no ehu ato ebinum eso ana ebiem su India bottom hono so edi ohu pa na ato wo mo eso ni titu ebusuafo a ene dey sa awo sem we apiefi wo mo efie hono mo esanse COVID-19 yi vaccine yi eba abontin ya chese ebebetu edwa no dodo na esusu se ede na chese ehwehwemu akoso a nunti na ewo se vaccine no yanwo ewo yemeyi emu anase ewo se yenkranfri wo mo emanso emfa ememedru na so se de yempeni for dane da wo mo eka wo mo ni se enya de so mo de adebone ebebre wo mo etimamufo entinu dodo na nya rehwemu ese se yempeni for ese say edia ene yensusu yaje atumu na penifo nsusu ma ye assure so say edru no enya abansusu dia wo mo ebedi kan awo ansana timemufo nsusu awo wo mo edie eno kwampo egostin for confidence more say okay say penifo ni what na se hweanya wo mo edia na say yensusu ye wa akunya ne say ye betimi ansusu awo ebi na ye who the likes of Nigeria so wo nsusu kwaje wo mo de Cote d'Ivoire for akwaje wo mo na yen Ghana for yansusu yakwaje wo mo edie na ye nim se India for bo de wo nsusu akwaje bi na nsusu issue yi eba ye ne ehun se wo nsusu undergo COVID-19 vaccine yi a just wo nsusu inject wo mo enkrofo ebi na eno wo penyi a wadi 60 years ebusafo ni GNTM amama metu edwa wo kokko wo ne panye na alu kwada ne ye wada na papa yi eto na nanom ewo ensie edo na no ma abusuafo eka se dabi o aden vaccine yi enti na ye di hye ewu anase wada ne benkum so we fratase for asasi eso ana ene tempa na wo mo ekọ SHO Rama Vata Shama station police station ewo no me ye Jolly Manji police station ajose wo mo ekọ report wo mo case se wo mo nya autopsy say penifo conduct emma wo mo edition so na wo say because of complication of the vaccine no enunti na wo mo edition no efratase for asasi eso ana say adefo for instance wo mo suspect say it could be the vaccine COVID-19 vaccine complications no na ma enede wo mo edition atwa na nanom ewo ense edo na SHO for no edi to ejam papa no ewo ni injection and say wo je vaccine no ewieye no na wo mo netina for 30 minutes kakram and sana wo mo ne kwan ama no akọ na nyinem na wo mo observe ne condition no after the vaccination no na wo mo hwe na asafe de okay na wo mo no ekọ na wo ma no kọ ye no na hyese kwansim enu anu no ade ache chese papa every atase for asasi eso na wo mo echire mu ana chese ofili and dizziness na numu na wo ma ni collapse ye after so wo vaccine that was Wednesday no the Thursday no na say some dizziness bi asa wa fa duro bi na elbro wo no sa na enumu na chese wo collapse ya wo mo ebrahye no edinu kokopie mu government community health center empatamo no mu enumu no chese oje mu ede nyame edia eno na chese ma abusofo no suspect ye say papa yi ni ya we 60 years kwampo na so obi a wo yare na se wo yare mpo na ka ritimi ma ni emu show sa after so wo COVID-19 vaccine yi na sa complications yi sorry wo no ne ndwemu ama dizziness ni collapse na abemu a chese de what on nanom wo ensedu enti wo mu echemu na chese benfo nya hwehwemu emfa emomu na wo mu adekodi potia enunti ama de wo mu edisha wo 60 years yi what on nanom wo ense edo na se we to na Ghana for say
na ne enkrofo nso so awo abasi ya wọ́n bá bonte ka say na go feel some slight headache bi na ne ho sheda dodo no na won ko ne bad here na che say I was say yen ma yeni enda one because ye share Bridget Otu former TV3 journalist ya what the same people too just say ni nia ba bi ne doctor share say ni kwan say wo because e won susan so e wo e ma awodie e ho e betimi ama wo ba wa ye bare ne de keka e ho no ti dodo na susu say adedie womo entwentwen eso anye say betimi do how kese abre wo man yi na no de binu nso e ka say bia na papa no ni nyini a wanyini no eno nti na ma ne face such complications ama na ato na nanu e won say nemum enye vaccine no na ama no afri emu ebusenfo ensem ya afri ho abai usu still yakoso anye ho vaccine no anase yentwen ye nan ase kakra na yenhwe se wo medical wo manya sunsanso bia edia na ya to so anam na so vaccine no ebeboa etu COVID-19 ye ase abusuan we dey mibusa o for adwenche wo fa ensemi ho ebetu dwai otumagen age comment section like videos na share all the social media platform eso ekes kapa enemy